2026. Današnji dan otvaraju veterani, oni vole igrati po suncu, pogotovo Athem. I za Athem nastupaju Mario Banović, Josip Đanko, Slaven Deže, Marko Vincetić, Arjan Tomaz, Josip Perak, Vladimir Torčić, Dado Benotić, Hrvoje Galinec, Vedan Pinter, Ante Šoštarić i Ivan Grgić. Za Vinariju Zajac, Kristijan Lukenda, Bojan Pušelj, Boris Ravnjak, Ante Pole, Tomislav Žebić, Marijan Tomić, Matej Kuzman, Leonard Kajtazi, Borna Cebić, Marijan Dujmović, Kristijan Lacković i Vladimir Bat. Utakmicu za treće mjesto veterana sude Krešimir Grgurević i Igor Šrem. Znaš koliko je ta bilo grupa? Ovdje sam se vraćala. Onda su nazvali, tu svidio, Slobodno tu da tamo je. Šta zna? Može perca se puno. Ja nemam, a u posle večara pa to da sad Ne vidi on stisni! mislio da mu je se osjećali i ono su sluhanjeno
Jedni i drugi igraju kod da čekaju penale. Bravo, bravo, bravo. Heraški, je. Samo mislim da je crni kvalitetniji. Ulman je ovaj dobar igra. To je što ima lop. Ovo je pravi igrač. Igraju za nas, za Aten. Bilo je da su oni stavili. Ono je znam, vidjet ćemo. Kad sam se dobro pokazao da je na autožiru. Da, ne, inače on je pravi igrač. Igra za cijelu ekipu. A? Mislim za cijelu ekipu. Da. Aj, ovaj golman je isto profesionalni golman. A više onog znamo golman. Ona je od početka u tednu kako turniri uvijek je. Sam nije ista ekipa, golman je uvijek. Ovaj kaže da je profesionalni. Pa ono, u penziji. Pa dobro. Je bi igrao za veterani. Juče se skoro zakučilo one dvoje. Bilo je tvrdo i... Da. Dobro, onaj sudija ne jede ništa. Danas bi moglo biti pun svijet. Da, zato sam ja malo ne krenuo da mogu sjesti. Kad je to tek počelo, kad je ovaj bio dobio Jadina, onda je bilo se rata. Žuti karton puše. Rekla da će doći od toga, znači samo kad se proslijedi.
penale bilo 4 puta. Oh, ja. Ante Pole zabija za Binariju Zajac, rezultat 1:0. Vladan, onaj... Ćao. Napadaju plavi. Koji su predikli narisali. Tijeku je zadnja minuta prvog poluvremena, trenutno Vinarija Zajac vodi 1:0. Yo.
Jedan jedan strijelac Vedran Pinter, Arhem. Dalo se gol tamo kad treba. Evo. Je! Gol, ja. Ovo mi ustali pa krenim zapravo. Još proslavu imaju svog gola. A? Čekaj, ovaj ništa speaker nije rekao još. Je, dva gol. Kušin je zabio za 2-1 Vinarija Zadac i isteklo je vrijeme 2-1. Ovi stali bi zapravo. Ja. Džana. Kak je prošao? I te ljude će biti uživo. I te ljude će biti uživo. Evo. Nije. Ovi ne krenu kad spada. Srednji ne povezuju. Žuti karton Ivan Grgić. Da, ne treba da se zakući. Kako da je bilo? Džana izgubila. To će ovi zašto tako.
ovaj ti slika. Aha. Pa nisam da lagano. Mi smo isto ligi, mi smo prvoj pali. Kad je to bilo? A nema me zajebat za uho. Nemoj ga zajebat. Šta je ovo? Ja ću isto da je. Halo! Tebe još zanima nogomet. A vidi, hoću pogledati. Jedna te boli. Idem na tvoje. Ajde. 2-2 za Džana. Arjan Tomaz izjednačuje rezultat 2:2. Okreće, da? Golman veže patika. Golman veže patika. Hajde bolje.
Ali sjetit će ove male. Bila su 2 puta na kraju. Ostalo je još 5 minuta do kraja utakmice za treće mjesto u kategoriji veterana. Rezultat je Miroljubih 2:2. To je jebeno malo. Bravo, povratno, bravo. Svidi to. Pogodak Kajtazija za vodstvo Vinarije Zajac 3:2. Tri gledaju spasu, džana. Nemaju voljni moment, grize. Ja ga skoro ovako povuku. Ja ću tu kod Bora. Ajde kuku. Skoro ovako povuku. Nešto bilo uzeti. Aj prvo najde, baš pomakni dam 500 eura. Hvala. Nema 500 eura. Find forever, nema nikako. Nosi fake food. Ti škopio. Sluškala. Jel imaš kupio školu? Nisu prodavali. Rijetko kada. Odi onaj pawn shopu. Jesi dobio punjač? Ne. Ima punjač za čao. Nekad me zna za polet, ali bude onak kratko traje. Rekli mi starci za ne. Dobro sam što ono. Nisam protrčao nikad dok ne, rekao sam da se želim. Ali se ne bešu se ničem. Ajde ga Bago, daj. Vladan je bio. Bago! Molim. Ajdemo reći pet. Nemoj mi udariti. Čekaj, Bano, dođi, jaj. Tu nije asistent. Aj, priznam, ti sam.
Zapravo ja ću svoje komentare napisati u dresu. Minuta je do kraja susreta. Idemo sutra, mobilimo. Pa idemo na slogu. Pošto. Nemam kopačku. Imam, ali su mi puno. Koji ti kupi? Na njima piše, ne mogu piše. Nisu kopačke, predatorovanje predao. Kuj si predao? Ovo mi neći opivač, sad će govoriti. Bar mi uvijek. Ja sam isto vrsta Kengu. Piše kirurg. Oni se vole. Ojde šutni. Ode djeca. Zabijaj to. Ovaj golman se ne vraća. Kako sve jedno. A gotovo je. Završila je utakmica za treće mjesto u kategoriji veterana između Athema i Vinarije Zajac. Vinarija Zajac je pobjedila 3-2. Čestitamo im. A na teren će doći seniori, treće mjesto, Višnjevac, Živković, Grupa i Kamen Dizajn. Ja isto. Oni sigurno On se mora staviti. Dobar dan. Seniorska utakmica za treće mjesto između Višnjevca i Živković Grupe i Kamen Dizajna. Za Višnjevac nastupaju Hrvoje Barišić, Pavo Grgić, Marin Vidačić, Jakub Koški, Josip Poljanić, Ivan Skorup, Josip Elin, Borna Cebić, Marko Varga, Ivan Lončarević i Tim Bartolović. Za Živković Grupu i Kamen Dizajn, Leon Belić, Stjepan Salapić, Luka Agatić, Patrik Pejić, Ivan Kos, Zvonimir Tulumović, Ivan Mandić, Ivan Gelo, Bojan Gvozdenović, Karlo Begović, Domagoj Ivić, Stefan Bosić i Davor Popović. Gelo, pazi lopta, Gelo. Sam si 17 godina. Ona tamo je pravi upravni sudac za moju nogu. Ja? Unaj, da, što svira, jel da? Ona će sudi. Što je, doktore? Ne može. Nisam na svom mjestu. Odiću ja. Nisam se. Evo ovdje ispod je. Ja sam mislio da nešto doći nema nije. Šta sam doživio, a? Na bazenima sam svako. Ne može, di na bazenu? Klopika sam mogla bazena. Ja mislim u Markušci je bio, taj. Pa dobro pa da, pa ti pripadaš tamo, dobro. Rekao tu, Ankin dvori to da tu je. Šta sad ti ovo? Dobio sam onda bio piće, ali ne na tvoj, nek na moju. Čujem ti. Ha? Na koju si dobio? Na moju. Šta si dobio? Dobio sam piće kod Cindri. Vidolice malo bliže, na to. Ja rekao 100 €. A
Kopika se otvorila da vidiš šta je Bakotanija. Da vidim na Osijeku, gledam. Ima puno ovih, recimo se ovaj mali pomjer, pa je svijet. Popušili su obojice. A, Vlatko. I je li ima ovi mladi dama? Nemoj mi to govoriti. Ja sam sad dobio ove dioptrijske, i ne, jebi ga, vidim. Jedino ako ćeš me voditi. Ja sam 3 dana zaredom. Nemoj da ba. Znači gužva, ja? Joj, Bog te vidi. Dobro, lijepo je. Puno je, da vidiš, sva gleda na Slavonska da bi i na Vinkova, na Osijek. Snimaju kamermani. Mora da si tebe snime, govorio šta. Za novne, da ja to upalim jebeno majku. Nisam ja htio. To ja sam, znaš. Da žena može se skuti. Jer ti znaš plivat? Ne. A ja pitam, ja ne znam. Ja sam Dalmatinac, znaš da ja moram znati. Ja sam odrasao na rijeci Bosni i Savak. Ja Dobre vidulice, ajde, doći druga. ne volim ribu, ali volim more, znaš. Ja volim sve i ribu i... O, kreći velik takav. Jel Mijo igra 3 kornera? Igraj Vida! Da, tamo. Samo nije ovo profesori na... Jesu ušli na ovu finalu? Ali nije, nisam pokušao. Na morje? Ne, na neko jezero. A, bosansko, slano. Ne, evo. U Mađarskoj. Bio sam ja na Slanu, u Tuzli. Nisam išao, trebao bi ja ići. Možda idi sa ovim ljudima u tom. Da. Bude organiziran. Pa da, ja i Mera. Paul je bio. Pa pusti prednost kralju. O, kreć. Samo da sinješ dole. A ti povakti samo sada, evo. Evo vidim. Ma nema. Ne, vidim ja da znaš igrati šak. I šak znaš igrati, jebe ti to. Jel? Ja sam mislio da ćeš doći, nisam bio siguran. Kakvi su bazeni, taj jel? Pa dobro je i velika cifra. Nije završeno. I velika cifra novaca. Ti, tamo. Ko? A pezi ići na kogu blaga. Bravo vidulice, bravo Pavo. Ne, ja govorim, uloženo je puno novaca. Vida tvoj desno. Leđa, Nisam išao biti. Ne znam, a ne bi. Ne radi biti maran. Nemoj zeba. A nije još počeo. Ja mislim da sam se da polivaju onom pijenom i to. Nemoj me. Ne, nisam ja išao, ali isto sam vidio kao i... Da, svaka kao. Sam čuo da ne radi. Ja ću. Juriša, išta kako je problem? Tri ekipe i treći. Mo najgori smo. Treći, nemoj zakazati najgori. Nema veze Varga, ajde dalje, uzmi svog igrača, ajde.
Tako. Ovo je najbolji desetka špulera, sve najbolji. Crni. Pa ne ovaj sa markerom, sa tim crvenim gačima. Oni su juče izgubili od Dake i od ovoga od Lime i društva, Popca. Svi došli jeziga, Daka i Čavar i svi ovi. Ja slabo bar. Ne da brijeti. Evo go. Aj, ne budi zaplatila. Pogoruke sa. Gorko pislice, a? Aj, vraci se! Daj spoli, ma daj spoli. Bravo, Varga! Ne poznaš ko je, pa ti sve poznaš. Ali sam ja tu se dok hoći. Jo, dobro, ja sam se vidio. Neko pozna David, onda ja iskam. Dobro, sad Crnoleta Dubonica. Vidimo, žena ide u crkvu. Jel' lijepo je kod nas. Dok nije stradala. Bravo! Da. Daj mu! Ona misli da ona imala neki udesi. Loše se primio tako. A i lijepo je mi česta. Visi gol. A meni je ne znaju se skombinirati. Dobra, ne znam se. Ja je crni. Jel' da? To ja mladim. Ne može da. Crna je kako da sam ja pravio. Ne može. Znači, Da, crna rakija. ložiš vat. Rekao je ovaj, evo rekao, ovaj ko ja mladim. Oni znaju mene kad se pita. Znam. Zajedno je srednji školu. Ja, to je se jako. O, Tomol, prosto, živio. Šta ima? Doktor je tu. Bravo. A ne moš baš svuda. Svako večer imam ja druge opcije, ej. Bazeni, ovo, ono, širokatan, znaš. Nema. Pa ne, ali priča, to ne mora biti glas. Ajmo, Ugo. Ja sam bio ovaj tjedan 2 puta. Ja jednom nisam se ga. Predsjednik. Bojo bi predsjednik. Bojo bi baš. Jedu ku. Znaš kad je on pojao bustera od njegovog kad ti ispisu ribu. Kad je on tim si. Kad je on bio do
O, Lasko. Ček, pa rezamo pečenci. Rezi suđuka, da. Pa nema ništa, idem u baštu sa ženom, berem krastavce, ima krastavce. Tri krastavce, lijepo. A najgore što moram ih vrati, onda idem dijeliti. Moram se vrati. 1-0 za Živković grupu i Kamen Dizajn, strijelac Ivan Mandić. Vida ulazi. Ne može ga, hvala Bogu. Ajde Višnje, igraj dalje, ovdje. Znaš šta ja kažem, kad budeš bravo, onda trebaš, ja i Zen kažem, znaš ono, budu dobri paradajzi, paprika, vitam se, kurac kad bereš, kad obereš, onda reći dobro. Take nisam imao. Hvala. U to vrijeme. A viš u vataru je kukuruz. Minuta je do kraja prvog poluvremena, Živković grupa vodi 1-0. Evo ga. Tako je! Pogodak Josipa Špoljarica za Višnjevac, 1-1. Zatvorite drugu kad šutate, Dobro. Ne, imam, ne moram vidjeti. Ne mogu ja zapamiti, ja znam da sam ja pamćen, da. Sad ćeš ti ići po pivo pa ćeš zapisati. I onda daš. Dobro, sad dobro stoji. Sad momentalno. Da. Jesi ti u to VIP grupu? Prva liga. Svaki dan jedna kolica, trave, repe, No dobro, radi, krompiru. Prvo poluvreme je završeno Višnjevac i Živković grupa i Kamen Dizajn, rezultat 1-1. Non vogliono fare brati a storia. Nećeš da fare. Bravo, dečki, bravo. Doće gol, doće. Nije mu dao dobro. I onda je bilo, a sad još malo pojačano. Sa rukometom na nogometom. Nemoj ukrast lop! Znači to kuću. Kad se baci loptu u igralište. Neće. Hoće. Možda i neće. se ispalo kupi ne ukras. Daj da prebaci.
Ne drži ovo, ja sad spustim manje. Draža ne drži se. Ne, ovo je pošao po piću. Se mi prevalio. Ajde. Dobro, momče, ajde, postavi, samo postavi, dobro. Da. Imaš ga, vide, imaš ga, ne zna, nema ga. To neće pati. Moram te, dragi. Redari, lopta u zadnju. Ima se. Kurac financije. Volta se. Natočen. Vidim da ih čupa. Ja. Ali tamo treba biti jedan, na primjer. Majke, oni stoje na centru. Ovo je bilo prelagano. Ti treniraš. Neko. Ja sam bio bolji od njega, ja sam bio bolji od njega. Da, pravo, nema, zašto sad dva puta? Tako je! Marin Bidačić zabija za Višnjavac. Bravo, Vidulice! Marin Bidačić strijelac, Višnjavac 2-1. Ne vreme tako, vreme, Ne znam, baš ja gledamo će se odigrati. Pa da. Dakle, sad mi idemo, žena osvodila po. Nisam gledao, kažem ti. Bio sam nežo. Koliko neću možda. Da. Ima ovaki, ima onaki.
Da. Ja mi idemo na 5 sati. Nije. Ja sam mislio da ušla. Neće se više ništa. Ne mogu ja. Pa Dakić je ovdje. Čavar, Popac. Ono i ovaj val igraje za... Lažak, bravo! Bravo, Pavo! Da imao jedan skepa tu. Treće mjesto. Bravo doktore, bravo doktore. Dogodak Pavle Grgića, 3-1 Višnjevac. Sad idu van band. Tako su ovi protiv Čavara i ovim, a Popac zabio se igrala Kad traje pisat cijelu novu. To sam ne sviđa. Ja jednom skočio. Oni mogu eventualno jedan ili Pet metara potrošio da skoči. Ja idem pusti gol. Goša. Goša. je golman. Kuki, jesi išao po loptu DVD? A mi se tu. Ivan Ko smanjuje rezultat na 3-2. Tu je lopta, napad, gol. Juče je bilo 2-3 penale. Na penale da se završi. Čavar i onaj ispred. Po 3 penale.
Sarino. Barišiću, gdje si Barišiću? Evo. Ovo sreće se okreće. Samo jedan ostao. Dvojica su. Barka. Vena, šta skupio pjesmu? Argentina. A, Osijek. A mi imamo tako ti komentatori. Da. Štivca od Toplaka. Sviju, da. Dalje od Bura do centra. Oni On sam jednog pogodio se pojavljeno. to mi se gadi, ali dobro ja. Da, ma. Zadnja minuta susreta. Izađi malo, Poljo, izađi malo. Da. Ja sam uzeo čovjek prije njega. Bravo, mir. Bravo! Pogodak Pave Grgića, Višnjevac 4-2. U utakmici za treće mjesto u seniorskoj kategoriji Višnjevac je pobijedio Žiković grupu i Kamen Dizajn 4-2. Čestitamo